Maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong channel Kristohanong Mahigugmaon. Ug karong adlaw atong pagahisgutan ang kabalaka. Igsuon natural man siguro no nga mabalaka ta. Kay ingon nga tawhanon ubati gyud ta niini ug usahay madala ta sa atong emosyon. Nya usahay makabuhat na ta dili insakto. Usahay magalibog-libog na ta. Usahay malibog gyud ta. Usahay magkalisod-lisod ta, usahay ma-discourage ta, ug usahay mahadlok ta, ug labi na gyud usahay kasurrendero na gyud ta. Panigsuon hinumdumi lang nga kung kasurrendero na ta, isurrender na lang na sa Ginoo. Kaya mga butang nga dili na nato kaya, dili na nato mapadayon pa, kaya na sa Ginoo ug kaya nang ipadayon pa sa Ginoo. Wala may imposible niya. Unya ang tanang butang mabuhat yun na niya. So igsuon ato lang isalig sa Ginoo, atong iampo sa Ginoo, ato nang iduol sa Ginoo ang mga butang nga dili na nato kaya. Kay sa Ginoo wala imposible. Tanang butang kaya niyang buhaton. Siya lamang atong dalangpanan ug wala na joy lain pa. Igsuon sa tanan natong problema o kabalaka, sa tanang mga butang nga atong gikinahanglan, ipadangat na sa Ginoo. Kay ang Ginoo faithful na siya ug ang Ginoo andam motabang nimo. Sa mga kabalakan mo ato nang isalig sa Ginoo. Kung kinilang tanan igsuon, maayong adlaw ug God bless you.